ngabahlola mina yamani 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 awathi sinsohlala awuze ukafini sinsohlala ubayazi abafana Ave ngigangile manje senihlaze le ngoma neqhawe hhayi kulungile sikho la ngithanda ukubheka nansi i-album cover kaMthandeni engikubhekayo ukuthi ena hhayi abantu bayirisive kahle bayithokozela kakhulu. Numbers don't lie 107,000 ama-reaction ama-likes nayo yonke into. Baningi abakutholi kumasikandi before ngiyavuma ngendlela abakuthole ngayo kodwa-ke akujwayelekile ukuthi kube yinto ehlala yenzeka. Okusho ukuthi abantu bayilindele ngabomvu kwele albhamu sibuke kuleyo ndawo leyo ukuthi bakwenzile-ke lokho. Ebese siza la sithi njengoba singenza ukuthi nansi ingemuva le-CD usuyokhetha oyithandayo ingoma utarata wezingoma liyabhubha alukho usuku lungafiki inkosi uzwakala thatha la sime kanjena-ke iy'ngoma or uhla lwey'ngoma-ke zikaJaiva simnike kodwa lawa ngathi ama-AK-47 eqinisweni. Right, ingoma yokuqala ithi ukhayelana nesithelo ogatsheni. Yesibili ithi itshe lime ngothi. Number 3, thatha kude featuring uSnake Doli. Iney'hlahla Ntokozo featuring sayibuza ukuthi ingabe umsebenzi wayo iwuthole nini or ithole ukuthi irekhode nje i-album yayo or i-EP yayo. Right, number 4 ithi angithintwa mina. Number 5 ithi buya mntana featuring Menzi. Eye-6 ithi angikufuni ukukhuluma. Eye-7 uthi uthando nganginalo featuring Nkosazana Mini. Number 8 ubuqili buyaphela featuring uSminoff. Bakithi uyabuya uSminoff madodana. Number 12 mntakwethu ngizwile. Number 13 iphupho lomntanami. Number 14 kuyenzeka featuring Qiniso Ntsele. Leyo nsizwa leyo befeature uKhuzani engomeni ethi umthandazo kwi-album uKhuzani ethi yena inhlanhla eza nebhadi leyo ngoma eyokholo imnandi kakhulu. Number 15 ithi inhliziyo ephakeme. Number 16 ithi sakhethana kahle featuring Karim Kedim and Siba Music. Futhi-ke zo-16 zizonke-ke iy'ngoma-ke lezi ezibe zikhona kule album ama-AK-47 iphoste ibhalwe uye uJames semnike laphana kwi-Facebook page lakhe. Abanye abantu abasalindelekile ukuthi bazokhipha abantu engibona ngathi kune-post Facebook abantu abanjengomjolosi kodwa engine-sure ukuthi basazolandela oMenzi, oGatsheni, iGoso angazi lokho bazokhipha yini ngoba bekujwayele ukukhipha nango-December. uSminoff naye besingakamboni abanye abantu laba engingababoni ukuthi bahle bekhiphe noma cha kodwa-ke akunankinga ngalokho akuhlupheki. Uma begcina bememezela iy'nhlelo zabo sizobuya futhi khona la sizonimemezela sinazise ukuthi kuhamba kanjani into ithini. Right, sizoyibeka lapho indaba yethu-ke bekuzohalalisa ukuthi hheyi wow ngathi wow ishaye iy'nombolo ey'nkulu kakhulu i-artwork laphana ebonwa uMthandeni. Walibonile uKhuzani laphana ama-video wakhe ku-Facebook ukuthi abe mahle kanjani ashaye namamiliyoni. Into esiyincomile lapho-ke siyancoma-ke ukuthi hhayi abantu bamenzele iqiniso-ke kulo msebenzi wakhe wakamuva wokukhipha-ke i-album cover. Zinjalo-ke iy'ndaba zakwethu asazi ukuthi uMthandeni uzoriliza yini indaba yama-track list into ey'njengalezo-ke wayethembisile-ke ukuthi ena ngoLwesine khona i-album kuzobonakala-ke nengoma yakhe-ke laphana-ke ithini 24/7 ikhuphele ku-number 9. Asazi noma isahleli ku-number 9 or isikhuphile ku-number 8. Ya kulungile ngiyazi futhi ngokuzayo ngiyabonga.